kyrtong ka National People's Party ubani aireng hak election Chino mikman sitang samoi syaka yeng darbat hoan ke jala na Mawryngkneng constituency uba penya ching CM ula Kynther tenge ke seng kongres halor jingkynnoh baka jingtmu ke sarkar MPP ban pengkria yaki brio na Them Ïewmawlong kum gamat yelap election aba krana ke jing yelang yelap election na Mawryngkneng hak janmit khat pratrek ursau arjar fuwei uba penya lohong baka seng kongres kladan hak bor sensyar la live nyusnem hak jala nre kamnut ban kata ikeni gamat ban pengkria ikibrio nak tege caka nakadaw ke cingyo buat hagi por election da Kynther bakno ek working president ke MPCC Dr. Amperin Lingdo kepada iru ke MLA na East Shillong bakat temu ban yalam baklai pajba da bakno bakat jingtemu ke sarkar MD hak cingilam ke NPP ban wengi cingi Them Ïewmawlong ula bo jingkli like sarkar bladap hak cingilam ke kongres kila thau teng ne ME committee ban puli benya bat wengi kibrio nak tege caka uba penyai la pengkan mau bakat working president ke MPCC men bakadang bat ke kam kum ke menteri badi pej ke tanat urban affairs kam simla artatian ban kendang ye kiyeng chung inong syong hamolong motori New Shillong Township da ka bai hukum ya kemuda ula pengen mauru baka kongres kala persyak bahai ke jintmu ban petrai kam ya inline permit hak jela hak wei perkaliang ula keno baka seng kongres kala ajing muncur syak sarkar India halor ke jingterwa ban pengkelai ke 6 schedule jogariti sensyar kari India basan ngut ke MDC syaki autonomous district council kidai ban long ne kicaj ban riu bomdei rulum Kiblawan ni bani dalang ban pan jekersian na mentau bah penya Kynther yo ba Remington pengrup MLA Barim ke Mogro konstituensi Dr. OS Cerwa ba Ilyas Karbikheu ba Chris Karti lembat kiwei pan hang tu kipor kipala dia wan nilai keren persya ngabat baheb bani pelai marla kacong kani henry ibaheb ila job ya nga rekum ta kamdai re bandon kono kecing sngo henry kecing sekri pajba hei kalong kasyong hakabor tu pajba yano bangcit wala ngalakwa beneket penyapa nak benta tu pajba henry pajba apa udang ikop bencit yang yo baheb hakane ke seniam arah cat ke kendai de kunta nak kaling ke jongaro hakane ke por nomor ka dei apa ke por ke bawah iba ya iba heb bai lalong tiang ko MDC bat RC di la job hake MDC bat hake MLI laile kade ke sin ke balai menta tak kadau ngakwa anak kaling ke jongaro bang kerto kento kerdan sendone iba heb syaka MLI kenang bai iba heb inala susu bantre nak benta trong cái constituency cái trong ý để công tác đang nghiệp hai du yong rồi cái đây sarkar kongres các bác khang yêu du yong các bác khang banti mau các bác khang banti chef henry mentah pat đây sarkar kongres các bác keno kala bahkan đây sarkar kamla belanya henry tetap baik ba badai ke sarkar kongres các bác khang lut yakin đây baro KNKN kibadai ke jing mentoi cho cái này cái celah trong ý Hendak ke kongres ke kanglut kita mentapat ke keno ya kenaik sarkar. Dan kumtang atharai bagi paiba kilong ki basta. Kimlong syok ki paiba ki babi ban susnap tang ya kata ke jingkynnoh jonggo kongres. Ada ke kongres ke keno pila ban penai. Balai ha kapor. Ha ka kongres sensyar hang ta ya po kleriat lasu sediap ya ki bro tang na ke benta bagi ya ki na benta uduyong. Henry mentah pada kongres hai kebakeno kala ya kena sarkar ke mentah haong ngimla panlien kum ki paiba pitip hai kata sabishar hai mapai ki paiba wat bakla lada bi bakla ya mentah kesin bencit ya ne kyrtong lese kacing donong kelong ke bakrau na ke mentah so kena ke thain ke chongi CM bat Sherman CM yo Sherman hapong sar district council na chop sipos nam simo konro ayo syong sekretariat tang kendai benitam kendai sinyam nyorung res sekretariat ngeskim batang siklo andrai menta cikrem jonga bobi sibukun ro ngong ko kinong sorang kham ki bayeng basyam ki kur ki chai perlong kabangam su nongwe resene matak badu ong lelang pokna amangan lebik kan sor kham neng le bayeng lut ngong wat ya baklare hakane ke election babamata tang sisnem dan kapor sisnem tam pitip menong babat mataya ke sarkar UDP NPP sau pungut tam ladon ke sarkar dan kantang lai pungut pencina sarkar lai pungut mata ladon sau kuwe sau ku armut lada cop kiwi ki kandidat dan kamre ke sarkar lada cok bodoh
hakamra sekretariat ada lupa kaskim kepada bon mah kepesak ngai hapok ka Mawryngkneng konferensi ngai election ngai cunang raben ben ngai cunang raben thok na ku aktif hira ben bele persia enga ngin keren ya kecing sisia ngin keren ya penungrim kabangiyen kamdira yo ban election tapadi bahai badi kur di parasnong di perlok ndela tentang ndela Watong res ni parasnong tau bahap popleng along perlok dah coba bahap yorum res sekretariat nanti kena kongres legislatif dan opposition dah coba kiwi independen yorum ya andai kumbalong mata ngapai kecing cob kede yang badu penyiar bang buat yang baklare kantai komunong mikmat idan kambar warna yang keroi keempat kayom kekot cob impat bang hak konferensi Kasaji tentang dan bawa kasaji bakal lihat kali kecil sia. Jadi ada lagi berbicara bahasa itu lah ada cia mesra bermentah kalau yang hebat. Kecil kesian cara yang baru pihak ini kata. Long MDC kelum MRI lah suruk papa sedang tren. Tak ada ngabang saya level pai sebaru pihak. Namun bawa kenang bawa cimbat si kapslong kalau dan cimbetoy kan, kalau cimot kan. Datang ke selok rendah lah, selok papa, tangkau masih selok rendah lah, ia lam selok ikan pak. Tak kenal apa pasal pas sebelumnya, orang baru ngisari apa? Tak kenal ke selok papa, asal terlagak mentas kilometer, ini 100 kilometer, batang berkuih selok tengah kilometer. Asal baru ikan ini hilang, ngaran aylah lebih baru mau baru setelah ikan ini baru kait kan besar, apa papa besar kuih besar keumroh. Kadang-kadang bagi ikut ke meeting betak kemolak pun hak baik-baik ke lewat hak pun lain uce baik-baik lawan bah baik serap bah telingat bah mafisi asal kami pin gitu kubla kena bahas bentar mah kayaknya bukan part dari saya dalam bah mengiki dalam sosok ni hakpan bisiapa benci ke nombor khidmat kami ke kalkah ngamde usiang barang Henry ngadi do senam Jom kali kasih, ya kaba ngan ngan sah hane, bat ngan kut mensir ro hakani kari. Namar tak kenal. Kibapun ki isu ki mat cek benro. Ladang-ladang hakano parti nganun keliat ya kata. Hakakam politics ngimlak bantip kepala setiap kepala sisngai kan longkumna. Mentang adan hak NPP, yo hau arpulai yo adan hak kongres mana bentip. Henry kata kamen sim itri eca benro kamde bentuk nangan. Dan shen ni lalu dia ban frame ya kowe ke bill. Hapo district council kabadan kam hadu kata-kata. Kata ke bengiong ke Khasi Hills Autonomous District land bill arhacar arpuwe. Kini ke bill ke krian syapang ben penlong an ya kaban ai bo shishu ikinong shong kitongi hangne po ri khase bangin penskam ya ka jinglong trai ka chungi ya ka khndo bishir hadu mentangi dang long sencor henry dan ilala penlong an ya ka bil shen ya ka bil ya ka bangin sapa sa district council ya ka ba ka jingmentoy ka ba kraw kan long ya pi ki pai ba nong shong Namar hari kasih idan lain terlebih kiru kombat kendo hamne. Idan ni kerira, idan ni kerikul, idan ni kerinong kente. Bat ye kini baru kecing long terai ke dong long hasla. Henry lingba kadi ke bil ke bangin penmi, bangin pas sampai po district council. Ban ai bor shishu, ban penskam shishu, ya kecing long terai ke kendo kesyip hamne ri kasih. Bat kan penmentoi ya babun kinong shoshnong. Namar nanta dan kilong yeng dan ki try yeng nasi dan ki nong shoshnong ki badan kam banyo ika housing loan ki kuat register ika cakar itu ki happen register kuat DC office ban hap so ika stamp duty stamp fees kepada kilak Henry lada pas ikan ika land bill kuat district council kacing mentoi kan long yang pai ba bakin dan kam so syuk kata kacing loan ke babun Henry can so tang kendet ya si district council kabalong let's say si hacana aracar kowe kacakar kani kan long ke sepak ba nam ta jumpe
kum kinong shishnong ngamwan han nei ban terwa dikiwe cing terwa ban kro le ban kring ya ka vot sini ring wan ban terwa da ka nong rem trekam ka baskyam ka banam long ka cing mentoy tang shiklemat hendrai kan long ka cing mentoy patiang la patiang nam ta kering chungi naman ta kadaw asuban penpau ni ka po bagi dan kami ka cing ya terlai kum ki pai pak no shishnong ngidan kami ka cing ya terlai apa district council ngila persyangkat bala bentre bahan kumno mikmat awan ra ya bubun teliki an bani kren namta ka cing bahan cimbet cimiat cuki pat ba no shisno nolor kita abangi phai se kakam development ngila persyang hai bor barit ku ki pat ba bentre la ka kamram ban minat thop bani kendu iki shnong kisang samla ki sports club kisang long keme ki self help group banyak keren namta kabit kabiang haka imlang kasalang ban ai ki schemes ki bapher ya ka bakin yo ban wara ban pentre mo kisnong ban long kacing mentoy namta kisnong baro si kata ha sorum kham ne ngidan ien darbar ibarat ibalachot hendrai menta la yo ikani iem darbar ya ka ban shong perkhat ki rorang ba haka ni kisnong kumno ban thau kita ki an ki kendon ko shnong ki babet babiang nam ta ki pai pa kani kan lo kacing mentoy ki wepat ki development beri ki badan football nam ta ki seng samla ki seng long keme ki server group kat bala hai kor la persyang kumchu nakam ta ki wepat ki cingdan kam abang ni phai she ko umbam umbi ni phai she kalente ke sengkir ni phai she ko kot ke khia ni dam don kam shibon ngam kwa ban kenok ban kentho hendrai ditang kacing pensyai ki wepat ki parti ki blakran benyi la lain phon nyos niam tam la sensyar ki wepat ki sarkar ki por ki bladiap hendrai mdan ka werok ke isu chat benro ke isu bakta NPP yo paradok prosnam ba kita ki sarkar kin pet kin khmi ni phai se ka kam them mator hantai ko Ïewmawlong ngangan long member trong ka high level committee ba ka sarkar ngidan tan katukan ni telai katukan ningut haka high level committee ba bagi perkhat kumno de kilat kelente ban wiang no ban pen kenri no ye kita khan motor nang tai na Ïewmawlong rei lai pun nyo sniam tam pitep ku ki pai ba bagi tai hantai ki de ki buat bang trong kata ka parti kebawan kentho ingi ki pen saat ki pen biang pen bet na dong sedong nomor takadaw kim chu wiang hantai hendai on dalale pat kani ka parti mata ka bangidon mangi ha ka bor sensyar po government aga sarkar ki kenok da kumne kumtai ki ong hana ba pen bet election ngom mak deng ta cing pen bet election hendai hato kata ka parti kongres kala chulek niam ye kini kam tangban wanra ik komiti ba fair ban thaulat kumno ban pen kenri no ye kita ginong shong snong hantai po thiam motor ngangong idan iwe MLA Kynther ba kampana khtien ile kaliang sodong hane ko constituency chungi ikren itri ejekan ro kaba imai iro idiwe iba pen saat ba acing era kerpang nam ta kini kham motor ladawan hane ko snong pisabu cingkelai pilale ye tu di kham motor hang tu apa lain kra boy ke cingkelai wat wan kren itri ejekan ro mentang ne kani kecu ke parti ke bangkwa ke ILP ke bagi siang halang kilai khun bangi ki pai pa ni kwa ke ILP bendan cingeda ke bakarpang na kacing wanrung bohai shnong ki bombe pat ki cai panrok chongi hakani ke cela hendai menta ki ong ni kwa ILP hato pensioni kumi kita ki parti bakala kli todong bat ngabu ya ka challenge ki siang halang hangne po shnong lada kita ki siang halang ki ba itri cai panrok hangne po shnong lada ki kersyani ke parti kongres subhari saino ya ka cinglong ye ki cinglong siang halang ni chongpe resign na nama kamentai ba pinsyukit siang halang penpau itri cai panrok kat ba
พิมพ์ปัดสุทั่วบัญชียูโนกันดิเดีย